Ajila khobor goi dibo boila si Manipur de Arubi fresh chamla ola khobor nibole bare si ine adam de Arambai Tengol group kamra dole Manipur laga Valley districts kan de 10 din total shutdown announce kursha wasi dahan laga leader ge arrest kursha wasi isu laga against protest kurasi idu Arambai Tengol group kan dole ekbar cultural group taisha wasi holebi recently Manipur de chamla jaditan laga involvement bishi ase na wasi aro Malaysia like force nishna hoi jaishi na wana dan ge accused kurase dura daily life ge bishi bebra effect hobole ase wasi dahan laga leader Ganan Singh wena taidole suspended police commando ase ina wasi aro ki Arambai Tengol leader ase wasi daiye ture dole February 2024 de senior police officer laga khorge attack gusha wasi aro kidnap gusha wasi itu laga connection de tade taila role thagela connection de tage arrest kurishi inaga kwesi CBI hamra bi wasi 2023 Manipur violence de link thagya hesab de tage arrest gusha wasi ina adam de Manipur de idu leader laga followers kan group laga members kan ala lama number dole beshi tangor protest guri asina wasi aru kumbabra dole petrol gan tana gaude thalena jolabo ta nijogla jolaina muribo ituni shabi trade in dina tana leader ge chai dibona protest guri asina wasi aru 5 din nimide internet bi 5 national districts kan de ban guri dina ase ina wasi beshi tangor chamla hoina se wasi aru BJP laga Rajya Sabha MB ekdarabi tabi protest guradi olagena moigibi arrest guribi idwan goina protest gurase wasi aro ina chamla janamde senera additional poila kiman shipai thagi ase itu de aro extra 10,000 nishna shipai dole Manipur de fresh violence olaibside bathai ase inaga wese Manipur de dia wanshna PR rule ase holibi dola pawujud inaga chamla ja khobor neule bare ase inadam de Congress leader Priyanka Gandhi dole kile Government of India radole Manipur de peace shanti anibo na pare na khose PR rule thale laga pawujud PR rule thali she kwa malab do ekta state dole state government thaya do suspend ho jay nole dissolve ho jay to senera direct control ho jay control lui to idu shna senera direct control lwala pawujbi kile shanti anibo na pare na sin ha hudiasi Dijon Chinese national sambra Chinese manohamra USD toxic fungus smuggle kura thurusha kwasi itu jongi bi arrest kusha kwasi aru da jombra lui jalaga saman jis itu bi seize kusha kwasi itu bi chede experts kamra do warning dia si judi Chinese national sambra itu nishna hi kuri thagisho bole COVID-19 ra bi khatarnak ahibo pare bemar aru manuge lagina ahibo pare ina kwasi gile kusha bole once na january han lode bemar thage do man lode lagisho bole bishi bemar effect hoy itu bed de thage ko corona bi lagishe itu ja to itu bishi toxic fungus bishi khatarnak jis ekta itu bi Dijon Chinese manubra USD lui jana se was illegal ba tudu thurje itu kan lui jabo aro manlo de felai gena jaise bole itu bra bemar bishi bi aibo to corona kundu pandemic aise itu bra bi khatarnak aibo bare China kan bra itu control kura na gole inigai careless kuri thaise gole inaga wese ekdin agede bi mamye goi deshe experts kan bra ki goise China kan bra judi dushna unregulated trades tamatam grow le dishe gole bishi khadra ase wona aro Congress leader aro MB Rahul Gandhi radole 2024 de Maharashtra de election lwa itu dole match fixing thagishe na claim gra obode BJP amra bishi khujina bana awas oda ase aro election commission of India rabi itu ge khujina bana awas oda ase tai ko matlab dole 2024 de Maharashtra de election thagi dole already fixed thagishe tan ola bola ase wona aro tan politics khiligena ina olai luise idunsa democracy la values ke undermine guna kamjor guna free and fair na thagena ido election do olai loala se election commission of India lode miligena government dan miligena inaga koesi holibi iduge election commission radole bishi khuchina bana awas othaisi aro BJP khamra dole kwasi Rahul Gandhi khan dole idu Congress party khan dole idia Bihar devi hara bole ase idu nimde nara agere bra sorom khabra dahan koesi Marsha devi na ose Bihar devi na ose na blame group bole
itu karni hi tai itu kwa laga ase ina kwa ase aro bishi BJP laga leader samra kwa ase Rahul Gandhi to leta laga party weakness thagi ta la party ba na pare laga acknowledge kuna kam na kori gena edu sila election commission of India loi de blame guru thagibo aro election process ge blame guru thagibo ina koisha bole EVM ge blame guru thagibo bole kirai bi ta la party to follow bole na hoi muri cha bole ase na kwase hole bi RJD laga leader Tejasvi Yadav Ravi Congress leader Rahul Gandhi bra Marsha de match fixing hwa laga obode kwa itu ge pura support rase aro wasi all institutions hijacked by BJP na kwase India de sub institutions like agencies kanishna CBI kanishna NIA kanishna India Election Commission of India kanishna edwan wase udon pura BJP laga phidor de hi ase na darabi Rahul Gandhi ge support kore ase aro kundu Pakistan de Baloch Liberation Army khanra independent mangena Pakistani army khange luina larai kore ase inadam de Pakistan bradole ekta controversial law pass kurna se wase kundu bradole Baloch kange eko charges na thagilebi 90 days tak din moina tak tange detain grole thuri gena rakhibole idunshna laga law pass kursha wase kundu la law sabde Baloch mano hangi dole tan suspect go jole taibre gu kala na guri gena thagilebi civilian holibi uthaina 90 days tak rakhibole pare wase idunshala law pass kurina asina wase Baloch Liberation Army khamra dole kwashna Pakistan ge independent maina fight wase recently India aro Pakistan chamla jalam devi India lo devi modot mangise idolabi mawi detail ra kodishe aro India ra kundu Pakistan lo de Indus Waters Treaty agreement thagya iduge suspend kodishe idu bishide Pakistan laga dams kandole 88% jinabra kiri jaina se wase aro dead levels tak punji na se wase malo pani du pura sugi jaise idubara Pakistan kan bishi du pai ase ina wasi aro Russia radole wasi kundu Turkey debra kotha gona munju gurse Ukraine dakhan majode prisoners of war exchange kuraba jugule aro shibakan murina thagya buli kuraba juguri bole itu dole Ukraine valebra deri hoi ase na wase inadam de chali aro ajje majode bi Russia ra is central Ukraine de bishi advance hoina jai ase wase Ukraine laga madigan chini luina ina age jai ase ina wasi aro Donald Trump radole wasi kundu Ukraine bra Russia pidode khusina beshi khatarnak drone attack rishi itubra dole Putin logode Ukraine de beshi khatarnak attack ridole laga ekta vajai dishena wase they gave Putin a reason to bomb the hell out of them ina wase malab idun shina gura dole obviously Putin khusaudina Ukraine de beshi biabra attack rolase to Ukraine bra Putin logode vajai diase tangi aro beshi biabra attack ridole inaga koesi Reports of the wasi NDTV kamera Gaza de samankan kiman tambra bigaise itula list of them grole paralyze of this wasi pisha se du sob na burbo holibi jini khan bi 4900 nishanabra kg de bigaise wasi aro tomato dole 1100 nishanabra bigaise wasi kg de aro nimuk bi 500 nishanabra bigaise wasi itobra alawa sob kishim cheese kan dole bishi mengai asena wasi aro cooking oil mohamra gundu mithadel kan use idun shabi 4177 nishanabra bigai asena wasi aro parle jila biscuit kwanishna inde de exobra overbra badole 2400 nishanabra Gaza de bigai asena wachi to Gaza la halat kiman bi ase idu jani de bole nimide mabinge koile ase saman bahi na bai to saman bahi na bai gosho bole kiman mengai hole bi gine bole pare hamra dole paise bole wena loina kha jani wo pare ase aro idun shna Gaza la halat bishi pi hi wena chadam de US ra dole 500 million US dollars nishina Gaza de aid group thagia tamra support ra laga idu group kan lode foundation kan lode dibole Phabana guri ase planning guri chena wasi aro idula bori mamiye jagali proso ar jagali bi kodeshi Gaza de Israeli army khamra nole Israel bra dole ND Hamas group ke support kura se wana kuna dole kunda giri kura jor kura inega galat kura la group gang kan idun sha thaiche holibi ida dole itwange Israel bra support kura se boisa nishna hadir nishna diasi aro Hamas against the larai group le diasi to iduke Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu bra dole admit gushe gushe aro bi tabra kwase itubra manuhan laga jiwan pajai ase itu ani mombra support kuri ase na wase aro idu khud group kamra bi goshe ki tamra dole civilian khan nimide kaam kura ase humanitarian nimide kaam kura ase wana manu life pajawale kaam kura ase wana to idun shai same Benjamin
nadine obrabi wesi hoi mombra support kwasi Hamas against lare krole diasi manuge bajasi civilian nimde fight kwasi nimde man support kwasi inala kwasi aru kundu US ra 12 countries manuhandole US na khusi de bole Donald Trump ra idu ban gurishi itula bode Iran ra dole bishi khujina bana awasa bothaisi Iranians aru Muslims against idu bishi galat hoishena kwasi aru dunia la sabse tun manu Elon Musk aru US President Donald Trump da jama jode bishi tangor shamala olaina ase inadam de 34 billion US dollars nishnawra talaga tun nuksan hoche wasi dunia la sabse tun manu dole din continuously do nuksan hoase dala tun dole idwa yebrabi da jon shamala hoabchi de loss wase olebi din bishi major loss wa chane obrasi aru inadam de Elon Musk bra dole tailaga nutun political party ola bole itia koese Hosabra ola wole asena nai kobo nabre hulibi taibra bi khud koesi aro alalang report hisabde taibra idunisha notun political party ane bole khoshes kora janibo obrasi inadam de Donald Trump ra dole kwasi Elon Musk logode relationship dole khodam hoise na kwasi aro bishi serious warning issue kwase Donald Trump ra dole Elon Musk logode aro inade US Vice President JD Vance ra dole kwasi itu le moikal na country nimide aro dunia nimide phal na hoi kwasi dunia la sabse thun manu aru dunia de sabse khatarnak manu powerful man kwase Donald Trump aru Elon Musk tajon jagra kura tajon namilia dole itu to US nimide bi phal na hoi dunia nimide bi phal na hoi kwase ina tajon bishi tangwar chamala khodam de Putin bra dole Russia bra dole Elon Musk logo de political asylum offer diase malab abla jan khadra de thaise bole Russia de bi thagibi mohan apni ge thagi bole dibo protection dibo ineka laga wese itia Donald Trump habse de Putin da jombi olop mila ase US আর Russia laga relationship to olop phala ase holebi ta jon dushmani ase to judi dunia la sabse thun manu Elon Musk Russia re jana thaise bole Russia nimde bishi phal hobole ase sob dera itu nimde itu phal moga othabole khojes kore dibi janabo pare ase ajula khobor imana thaise mo next video lo kurba apna sobona bishu jona prarthana kurana thakibi ar mohanale nimde aro dunia nimde narkina prarthana kuri di thakibi koknalem